Anya laki din! Bakay, nadamag mo ka na yung madamdamag ita dito karuba tayo. Anya maninday ta amadamdamag ngay bagbagam. Agpapasking kanumo daw pilyan tun sa balaw. Nakadamagam manen iti dayta. Talaga kamot adagol. Basta palanitan, madamag mo adagos. Anya kalaki din aya. At nangarod tila payag kaw, di mangag kaw. Una yan. Pudno dayta, imbaga damot na ang kanyak idinaminsan pay. Ngampang nga asim kasaan ka amapmapan. Ha? Tapay nga iman. Apay, inawis da ka? Ha? Ay na, si kamanin jay tao ano pasken, uray sa anda nga inawis, mapanlata. Ha? Kas kala aso basta nasungsong mo. Sige! Anya kalaki din ay bakit? Nagadumo lang yung bagamon. Palani nga rin kung mapantayo Ay na, no siya. Sanak amapan makipasken ijay ayanda Ophelia inton Sabadaw. Apay ngay nana? Urayak latan at iyag da ijay balay. Ha? Nakababain nga mintimapan. Sigurado nga ado ti sumangpet a bisita da. Sa bagay matkit di Muray siya. Sa anak matan amapan. Urayin tayo latan ano at dati itid da. Wan, kas jemot ni Ophelia kag. Nagpapasken da, adda nga adda ti iwaras na iti kaaruba na. Iso nga urayon tayo latan. Ay nalakay, pangaasim man, tauray saan kan amapan ijay palanitan. Ha? Kas makita mo't, adu ti bisita da. Mapan kalamanin ijay amang ibabain. Anya? Urayom kadilatan nga daig da. Anya kamutin bakit? Sa balilat tama, ano mapanak ijay? Ay saan? Nukunak ka saan? Saan? Saan mo nga ipilit ko naktumag? Wine. Saan ako namapan? Anya laki din ay awit. Amok nga minday taugalim kat. No may papanlaang iti palanit. Ay na, sikat numero 1. Awan tirumwar kunak manan. Ay namaw, nagbanglumot tanda to si Daan nga inyog ni Ophelia. Wan nga raw, nagbanglo talaga. Karnit ibaka ko naman. Nagmaya nga ang rag. Apag iso ita matututo. Ay wan oray siya kat angarak mo, jay inted na kada kamay. Nang tigngatan ni Ophelia, di tayan dadagor. Ay, jakam mo Nang ted siguro tanumang ted damot kat ikanda amin akaaruba da. Kasayaan mo kasta, tapno awan mahungkunan ni dago. Sa paipadak mo't asaan anapan idikalman. Pinaritan ka nung arod ni bakit na. Ha? Mangibabain ka nung amain tunggal mapan iti Paskon. Iso asaan nga intulok ni Melissa. Ay na, nagmaya mo din, di banglo na dahito si Daim bakit? Kastoy kumakanayong kay. Ado pa saan ko ngayon lutaw. Ado nga minjinjig da. Anya, kastoy akanayon ko nam. Di kakit mahay blood no bilang lang. Ngunit ang mahayblaran. Sa maao. Agkatala, umunakan amangan. Amok akayat muntimangan ka. Kapay isang kapay amabisin na yan. Saan pa'y? Iso nga umunakan. Itay pa'y amadlaw ko akayat muntimangan. Mga nangarudan ba kay? Mga kalatamay no mabising ka. Kasano ngay baray? Kasulasan ka mo't ama pa nagtrabaho. Sampay paray. Pagtrabaho tulat ta. Bilibak maging ka baray. Tagtrabaho ka lang, tano kayat mo? Saan mong saan? Anya kalaki din ay pare. Talaga kasta. Alang arod paray. Lapsan ka ba ya? Inak mo nagtrabaho? Sayang nga minti aldaw ngaglabas. No, patambay-tambay tayo lahat. Malain kan paray. Agan anad ka. Umayak tulat ta.
kamot dito'y balay. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Saan pa'y bakay? Mapanak tulat ta ka day. Anya. Kat, anya nga rod ngay ti aramidam dito'y balay nga agmalmalam. Anya pa'y lang ngay. Ilutok a dyan na bati a karni nga inyag no. Pilya din na minsan. Promise. Numaybos day jay, innakaw, nagtrabaho. Anya. Kayat mo asawan, mapan kantula agtrabaho no awanan ti sidaam, kasta ka de. Hindi ba ka mo? Saan ba kasta? Oh, di ka di madanagan. Na mapanak a mapan. Relax ka lang ka di. Oh, Ay, unay kandagol. Daytan ti bagbagakan ka. Naidumduma at talaga ti kinasadot mo. Agasa man dayta, saan ka anapan nagtrabaho? Gapulaang itisidaan. Kasanon ngay no awanan ti mangtag. relax lang ka di ba kahit ko na ngaruday na oh. Ang lalaki din na yaman. Ay, nalabas dayta kinasadot mo. Ha? Sikan ti kasadutan alalaki anam-am mo. Salbag kakit day. Sipod pa'y, as dyan nga men, di ugali ni Tagaw. Sa lagtrabaho na awanan ti luto na. O nga tata, namin ano anapanak ije balay da. Kurang kami nga men, nagtrabaho ije balay ni Auntie Maria. Lulubog lilitaw magday dyan at Tagaw. Ah, ugali na day dyan. Uray po utang. Umay ito no awanan ti angren na karne. Uno anya dita. Anya laki din data. Naitumtuma mo na talaga. Ti kinasadok na. Ay, naku na mo barok. No awan tong timay saang angren na. Kasla nakakaasin tumanay. Nga may agsapsapol iti pakitrabahuan na. Makabiro at lang iti kasukat na tata. Talaga jakon ayaban ti jaske. Makaumam nga aywan. Tabno pa nagtrabaho. Naimbag ka pa'y pare. Adda ka lang dito sango ti balayo anak ka relax. Ha? Kay, agtrabaho at tulat ta ka day. Amo kami nakasangay ni Manang Linda di takaruba. Paspasunga na nga ron no dayag da si day. Anya? Anya pala nga po amapanak agbambannog nga agtrabaho di kapudutang ngay. Kadamo libre amakan ngay itid ti karuba. Anya lahi din ngay. Unay kan? Talaga na idumduma mo day takinasadot mo ah. Nagmalas matin ni Melissa ken ka. Awan pa'y apulos ti gagagatam man. Anya? Malas nga ibagbagam mo si Camila. Ala, no awan tinasaya nga ibagam ingkan. Ang mga nung makipangangkapay lang may tiyag ni Linda si Dain, oh. Anya? At damat ti iga doon nakaluban ije lamisaan. Wambakay, inyag ni Linda itay. Nagdakkel jay malukong anagyanan na. Ngamday jay laang timbaten. Oo na yan. Amumut tambakay. Basta siya ti umunamangan. Namnamaam abas silang ti mabatay. Mala, ingka manganay. Ano usam lang tapas si Jim Bati kasi daan. Amo ngamin anak usim kakay. Apaw! Talagang ano ti agsang pa ablising ah. Oh. Ha? Idi kalman nangyag ni Linda iti sidain. Sa itang nangyag mo ni paring Roldan iti sa katibabaw. Di na kano kami masango nga iluto kay. Sayang lang na mabaybayan na. Anya? So nga iluto na iti bakay. Ang man, laukak ti white beans ko naman. Ay na, hahay! Anya? Kat kunak man numapan ka makitrabaho itak adarobay. Ito maminsan itong bakay. Adupay ti aldaw, oh. Anya? Ala, inaaglutaw. No may ni Robert, ibagam asa anak amapan. Ibagam abisi ang aglulutaw. Ayun na, kunak man umay ni Dagol ita. Nakisarita kanya kiti na minsan nga umay ita. Ay na, adda ngamin manen ti inyag da asidaan. Iso aday jay, madama nga ilot-luto na ije kusina.
Anya? Pasensya ka kuman ha. Jakmet ngamin mapilit ni Dagol ang mapanagtrabaho. Ngamin, aga pa kami laang no kasta ti aramide. Nang runa no addanam namaan na asidaan na. Oo na yun, datang asawa, Mare. Kasaro nga, noon timang niyag iti sidaan. Anya ngayon ti kanin na. Day tangarod. Hay, nagsadot at talaga. Ay kat makaamun tumuten, ano bilang laang. Ibagam ko ano, Mare. Oray sa aring umay. Makapapungtot mo ta kasasarita. On pa'y mo ti may sa una. Salbag gideng. Anya? Makaunguwi ni Robert. Katuin, nukas tangamin asaan ka asigurado ang makapan, saan mo nga ikarkari amapan ka. Ha? Anya nga ita, agong ungot di tao. Maawatak matkit di ani Robert. Ti ko nam kinay, umapala day kanyak. Tauray sana ngagtrabaho, adalat tati agsang pa asidaag. Anya? Adumot ti mabaling ko pagtrabahoan no bilang lain. Saan lang nga dyan da? Anya laki din na ya. Isagana kayo din ti pagsawsawak. Ganda ni maluton ti kukod ko naman jawds. Hay, champion na. Anya? Siya, asaan nga agtrab-trabaho? Naimas ti sitsidaag ko. Ngamda dya Robert na kanayong agtrab-trabaho. Balatong mo ti sitsidaag na tulukaw. Makapapungtot dahi dya dagol tata. In promise na kanyak nga umayta. Ngamsal ba? Patsim mo daday. Awan lamok ba raw? Awanin tata. No ibagaran tumanan nga umay. Ibagat to, nga uray sa anay. Aguray latan itimakan, nga iyag ti kaaruba. Tay sumit, ti kanayon lang ibaga. Diyas kaya pa nagpaparunot tayo tabaraw. Awan sirbay, ti kinatakil ti bagina, no kastalag. Para makita atata. No pulos, asaan to nga umasidag kanyak, no addama sa kapul na. Naumak mo ten. Ala, bay amlatan baraw. Ibagam to kayo kuwara na ita, no umay tumanay. Makadlawa mambakay. Ha? Manumot tingal daw nga wanti nang nangyag iti makan diti balay. Apay, kanayon ay ang amin nga addaag papasken. Ha? Ay, inyangay nga tanti si daay. Maumamit din iti tuyang. Kas kada talbos ti kamuntay. Kas lagsakita ano ka. Ha? Kat, anya nga'y karamidam. Dito'y kalatan balay. Mangnam na makakadilatan iti itad ti kaaruba. Ha? Dayta, marik na mutin ti bisin ita nga awan trabaho. Salbag ka. Bakit? Ala, no di mo pa'y kayat ti agtrabaho, addakan ka dayta. Napipiyapay amadamag, jay natay iti sakit. Ngem tinatay iti bising, gapo iti kinasadaw. Anya? Ita nga awanin to may mangtag iti sidaan iti balayaw. Malagip mo manay, ti umay kanyak. Paray. Pasensya ka pare. Ngam addan kaswa mo. Ay, si Karit di mo paray. Unay ka na yan. Ide, kanayon ko mat nga ibagbagakan ka. Nga umay ka. Sakpay ti umay iti balayaw mo minsan. Ngam anya ti kanayon mo nga ibaga. Sana bale, tadamat ti sidaan, itid ti karuba ko lang. Ay, idilaan na di paray. Pasensya ka kumamot. Tingnan. Pasensya man pare. Saan kan nga awatan nga trabaho dito. Ngabe, addan, tinabiro ka sukat mo. Imbagday jay, ta inaldaw nga umayag trabaho. Saan akaskin ka? Agtrabaho ka laeng, no kay kayat mo. Saan no saan? Makauma. Anya? Oh, abay pa lang namin, ngimay ka, pare. Di ka lataag dyan, di balayo. Agtugtugaw kalatan, taaguray kat itad, di ka arubam. Tamat sila nga anagga po dyan na ruban. Siguro, inungtan na kaan niya. Ha?
Daytan, ti maganap mo, itinaydumduma kinasadot mo. Ay, Saan ngamin, sayat na itang aramid mo, Robert. Sumbrag ka laeng, bukayan mo, saan mo saan. Ang lalaki di mo tayo. ay, mga tata. Saan ba akanayong nga da ito ti karo ba makanggayam? Kasla ka ubing, nga panuno na. Gapo iti kinasadot mo, naawanan ka iti trabaho. Sayang ti trabaho kin ni Robert. Dakil gayam ti sweldom iti kingwana. Ay, tata. Iso nga itabaro. Agpanunot ka kumamay. Saan anasaya at dahitang arabid mo? Amang namnama kalatan iti itad ti karuba. Agtrabaho kami adagaw. Tapno adda serbi na dahi tabagin. Anak dakal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Dane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Nay, apay ang naghawid ka, ame. Kunak man lumay sa bulan mo, ije baray damanong mo, ajetro. Ay nananang, nagawid ak gaputadyak maanusan ni Ipag Noemi. Ha, apay ka de. Ay nananang, saan ang maidrawing ti ugali ni Ipag? Nagalas matgayam ti ugali na? Apay ka de, anak ko. Naungot, kirmot, kentijak kayat nakauy-uyaw. Kastaya. Ay nanang, amuyo ka de. Kinunanakit din kanyak asaka nga kanu. Aniya? Nanang, ngamjak la nagtagtagari. Ay na, apay, padak ayang amin apike, ano magna, kaslag sabat dagiti dua atumang na. Apay ang nagawid ka amay. Kat numapang kami di balay na manong jitro intong bigat. Anya ka di timapan nyo alaan manong. Kat no birthday party ka no ti anak da. Iso ay manong. Apay, di da ka di imbagaking kaya. Saan mo? Ay sos, ang mga no di da ka kayat ng imbitaray. Ayos na ang kanyak manong. Awan tinasakit abakrang ko. Bagi dalatan dagiti lutund. Ay na, joke lang ading kaw. Mapantayo Inyawag nga rin ni manong jitro. Ay, masurunak kiniipag Noemi. Apay aya. Kat di ugali na Ay na, di mo iraman ti ka anakam. Isaw ti agkasangay. Saan ani ipag noy may? Nasaya at man. Tasimur ka kadamanong mga Eric ading ko. Wen manong, gaputa ipilit ni Manong Eric. Ay na, di na ko makayat ng pinilit ko Apay ka din kami nagkilala tapi manaw ka dito balay ating ko. At ka dito nagsakit ang tinaka mo kanya. Awan manong. Ni kano ba ka mo manaw? Di na maanusan. Manong Eric. Kunak, tupay ka ta ni manang mo manay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni manang iyo. Kaputa talaga kas jet ugali na. Ay, nalabas man amin manong. Imbag man tamaanosam. Ay na, nagdala ko matimaya tamang sublat. Impasublat ko na. Anya? Ay, kung kunak lakad ating ko. Ay kama, ano sa ka? Kaputa asawa ka nga raw. Ay na! Sino nga tamanan tinang sublat iti tsinelas ko? Ay na! Anya ka din ay jay manang. Jay man tsinelas ko? Awan matan ditoy! Insinak ka dagiti duma, kat awan matan! Daytoy ka day manang. Wan Eric, day tangarod! Ay, pasensya kayo na manang. Kunak na awan ti mangusar. Kaputan na isina magkaragiti daduma. Di yung man subsublatan dagita tsinelas ko? Sabay kat nagingisit dagita dapan nyo? Manang noy may. Nangagkutin pa kami tikabsat ko, Noemi. Kat, dakasak manen kasta ka di?
Nasayaat, kamom dayta. Anya? Katagpay sumat. Nagngingisit dagiti dapanda. Saan ama ibagay ijay puraw at tsinelas ko? Ay na, Noemi. Nalabos ka talaga. Ay na. Numabalil akong mga ipasublat ti asawa. Impasublat kang gayt. Anya? Ay mo. Ay na. Ang mga nawan mo ilatin mga sublat king ka. Gapo iti kinaalas to galim. Ay na, marurudak at talaga iti dayjay anoy mi. Apay ka di manan amay. Kita aman ti ugali na. Dila nagbain anang ibagaken ka anang isit dagiti sakam. Anya? Ay na, no aguyaw, kunamla no asino anapo daw. Di namat aya makita jay tenged na anak anisnisit. Ay na, dila nagbain nagpaababa iti buok na. Ay kit kasano ang makita na titenged na. Kit adda ijay nga to titenged na ti mata na. Ah? Uri asino mga minatao, di na makita titenged na. Malaksid yalis na ti mata na. Tapno makita na titenged na. Ay na, sika talaga manong, maalampay laang ti agangaw. Idin to tap pinabainan na kalangarudan ni Noemi. Bayamo na din ka. Basit labanag dahita. Isungawan anyaman na kanya. Ay na, nasayatay may ka dito'y parlon, Noemi. Wan, taan papukisak man. Anya po kisti kayat mo? Agpa-short hairak man, Alfon. Bagay ko matlaka di. Mabit lang taming mingak ti rupam. Si kamat, Alfon. Masapul mingmingam aya. Ay katwin mo't tapno kitag no niya ti may bagay king kaapukis. Maala, kita ang ngarot na imbag Mabalinti sikat king ka, may bagay ti rupam. O sige man, pugisan akon. Tanay, nagatidog mo tibok ko. Noemi, ang mga nukayat mo nga aglobas si data rupam, ada ti pampapudaw a products ko. Apay, nangisita ka di unay, Alfon? Aha, saan ma? Ibagak lang bareng kayat mo nga ipadas. Dagito ito Ala, wan, agpili akto. Ngam pukisan nakpay nga umuna. Kaslalim mawagbasit ti rupa ni Ipag Noemi Ay, tsaka mo Saan ko maaming mingmingan? Un manong, kasla naksayan matingisik di rupa na. Sika talaga ami. Apay, masapol abalik sa maya nangisi. Sana bali tawan mat ito'y, di na mangagdagiti bagbaga. Anya? Un manong, ngam uray pa'y mangag na. Isong mati ugali na. Day tala agoy, uyaw ka dagiti pada na tao. Kahit tulad may. Saan mat manong? Wano, balbalsan. Ay na, saan manong? Ibagbagaklaan ti pudno nga aramid na. Awan mataramida mita dito'y balay, Noemi. Apay ka di. Agkuyog taman ni Garden. Tulungan na kang mula. Anya? Apay, di mo kaya timapan ni Garden? Kayat ko ngamay na. Naibos pa'y gaya man ti sunblock ko. Di ka man agbalin na arte, Noemi No Garden ti trabaho, saan amasapol da kita? Ano sa mun ati mainitan? Wan nagpigsa ti darang ti init. Ngumisit man ang ti kudil ko. Awan ti mabalin. Iso ti nakaibatugan at trabaho. Ano sa mun Tadi ka man nagmaestra. Anya? Gusto ak mo, saan aya? Mala! Wanan jetro! Nagadumat gayam ti usar ni Noemi apang papudaw ije balayda. Ha? Nakita maya? Katwan nanang, pang papudaw amin ti usar na ijay. Agrugi iti sabon kan aminan. Ay kat, bay-bay ba? Ta kwarta na matigat-gatang na. Sa bagay matkit di ananang. Wow, ni suati mon pakibiyangan. Ngam kasla awan mat epekto na. Aniya? Wala nang, lima wag labas si Jero pa na. Iso ako na, nga awan sigurong ti pagbaliwan Jero pa na. Talaga akas giant ti kolor na.
dyan ni ading mo nga, Eric. Anya kas jay? Di kinangisip na Ay na, aguyaw ka man na nakon. Apay, di mo ayang makita day tabagim. Ha? Kaon may, nukunam anang isit ti kabsat ko. Agpada kayo. Awan ti makunaan na po daw kada kayo. Si kamot, Jitro. Tapos sakitan pa'y tiriknak. Ibagbagak lang kagpaiso no may. Ay na, sakbay nga aguyaw ka, kita mamma day tabagim. Day takit ti jakkat nga ugalim. Anya? Asawa na? Ngam kastakit din ti ibagbagam? Kasano, kat makauma ka magnaming. Nalaing kang aguyaw, ngam di mo lakit kitan day tabagim. Apay, di mo ka di makita ti nagbaliwak? Pimudawak mo, Jitro. Ay na, peke day ta kinabulaw. Naimbag ko mga ron, no pinapudaw na agraman ti kaunggam. Alfon, anda ka ti kita dumaabrand dagi pampapudaw nga inlakong kanya. Adamit Noemi, apay ka di. Sukatak man ti ususarak. Nagkapsot man. Ha? Ay na, urayam manulaang mat nga aldaw, ngay nusar mo. Nabayagan. Nasurukan ang makabulan. Ang sa anak mo't apo mo daw. Uwin nga agpaisuan niya. Kaslawan mo tinagbaliwan day tarupam. Anya? Adamot uray kaskasano. Halawanan. At ati sa bali abran, nanginginala day jay. Sana bali taadamot kwarta kapag bayad ko. Sa bagay mo't kit day Wan Alfon, uray nangina. Basta epektibo. Si kagayam tinagkatangan ni ipag ko kadagiti us-usaran na apagpapudaw. Wen, ami. Isumit lagayam anagado ti containers ijay balayda. Wen, imay nga din na minsan, kat sinukatan na tay sigod nga aramatin na, kaputa nakapsot ka no. Kat hindi kita agya rupa na, kaslawan unay ti ipikto nang agpaiso. Isa sinukatan na itinapigpigsang ang nanginalang Habi ang katawa ka. Ay na, uray anya nga minti usaran na, no talaga anangisit. Awan mabalin. Ay, anya lakit din aya. Ay, kit baybay kaya nangaruti pumuda. Ay na, no jak la makapagtepel. Ibagak ana itulangan ti kinangisit na. Iso nga uray anya ti aramaten na apagpapudaw. Awan lata ti pagbaliwan na. Hoy, ami di kagar aramid. Ang mga nuag sakit tinakam na. Anya, bayam atap no agnakam. Tapno marik na namot ti aramid na. Tanalabos ti kinauyaw na. Kanayon na nga ibaga anangisit ni manong ko nga Eric. Idin to taagpada damang. Si kamot gayam na yun Umay kakadimanin aggatang iti products. Aggatang alablabi naman. Ha? Dahil tirumbang ka na iti products mo. Saan ko? Into pa mo magtangkanyak na kita ginatang mo kanya. Dahil dati may parbangkan ka, Alfon. Gaputa man luloko ka. Ha? Anya ka rin sasawam, Noemi. Linuko na klagayam. Gaputa peke na kita lakom. Kasama piki. Ay nalawlawag ang mamutibagbagam, Noemi. Amok alinuko na klaang. Peke na gito'y alakom. Gaputa manon abulan ang nagus usarak. Ngam awan mo ti epekto na kanya. Anya? Nangina. Ngam awan mo't apulos ti epekto na. Iso amang isublay ka iti kwarta. Uray ka gudwa. Ay na, Noemi. Kaluka ka naman. Sakbay nga gungit-ungit ka dito yung parlor ko. Panunutin mamata na yung bag. Ha? Nawan ti Victor na kengkag. Panunod ka na. Ang mga nukas na talaga ti paragkudkudil mo. Iso nga uraan niya to, sir. Whitening products. Sana tumalabking ka. Anya? Wen, nangisit ka talaga. Iso sana nga umipikto na kitaking ka. Iso di ka latag sa usaw dito yung parlor ko. Ito uraan niya lang kita. Ha? Babaeng ka maggayang mga asawa, Noemi. Anya? Tapay? Kasano? Kat nakiapa ka kanukin ni Alfon. Ti ko na mga ta. Kat jak maamuan, Noemi. Ay na,
Talaga asabali ka mata. Nakiapa ka, gaputa saan ato malabkin ka, di ginatang mo apampapu daw. Jetro? Apay nakiapa ka, nusak day takit mabaina ka. Apay nga agungat ka, nusaan ato malabkin ka, ti pagpapu daw. Ay na, aklonam ngaminan, Noyme. Saan ato malabkin ka na kita? Gaputa talaga anang isip ka. Si kamot, Jetro? Agnagam kamot nga taytan. Di ka naguyaw. Sa dengamon ti mangibaga, anang isip ti padam a tao. Gapo, taag papada kayo. Gan maisa, napiyada. Gapo ta kulay dala ang tinangisit. Iding to tasi ka, nangisit, ultimo kaunggam. Niya? Anda ka din ni Eric. Awan ipag, apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibaga. Anyang ide jay. Kayat ko lang ko mga agkid daw iti pasensya. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Dagiti panangibabain, kan pananguy-uyaw ko kankwana. Ipag. Mas daaw ka nga ta, no apay akas to iti ibagbagak ita. Nakaamiris ako. Saan ka ayam arumbang nga aguy-uyawak? Gapo tagpada kami laang. Nasaya at mata nakaamiris kan, ipag. Wan ipag. Kat pa nga asim ta kuyugan nak kuma. Mapantay di ayan ni Alfon. Gapo ta kayat kumata kasarita. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Gapo iti panangapak. Inapam ni Alfon, ipag. Wan ipag. Gapo ta saan at tumalab amin dagiti inlako na kanyak. Kat imbagak pa'y apeke. Napanunot ko at talaga akas to'y siguro ti kudil ko. Iso nga urean niya ti Arameda. Sa anak apo mo daw. Iso akait ko kumakasarita ni Alfon. Nga uray mababainak munay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Umadani manan di pa nagsasarat. Masapul manan nga dakwarta iti inaldaw. Ay nga nga rin bakit, kasta talaga Iso nga trabaho. Naknood naman rin ti balunay dagiti ubing iti inang daw. Ay, rumbang laang. Kung gaya, kaano ka mapang gumatang iti school supplies dagiti ubing? Mapanak intong Domingo lakay. Agsabay kami kinibakla. Ha? Gumatang mo't lang amin iti school supplies dagiti kakaanakan na. Basta ya. Ay gawin na. Mapan kayo nga rin intong Domingo. Apag isaw nga usaran dan Lunes. Anya, agkuyog kayo kinilor na inton Domingo? Wen ka no kumare. Isumit may naimbaga kanya kiti kalman. Diyak ko mangarod kaya takakuyog ka. Taapay. Diyak ngarod kaya ti ugalin na ano mapan ija ili. Kunam lano iso abak na. Sa bagay, ugali na dayta, idi pa'y laang. Kandi may isa diyak kayat kinkwana. Kanayon na nga ibaga dagiti laang saglalaka tigat katanga. No iso ka no ti gumatang, dagiti nginginaan. Para magmat nga minday chay. Uray padpada nga awan makukwarta na. Kat panagkita na lata iti bagi na kat baknang. Anong nabaknang ka dyan? Padpada mo't nag-uulam ng bagoong? Nyalaki din aya? Ha? Nabaknang ati kinalastog, iso ti padyan. Kasano kumare? Anyang oras na mapanijay ilin ton bigat? Kat masapata amumatan atunggal Domingo kat adu ti tao ije ili. Isu anas kan masapata. Sa bagay mo't kiti wen oray dito alas 7. Wan kumare. Wan gayam.
Ni kumarim Sandra ngay, saan mo akakuyog? Saan? Nakagatang namin na din na minsan pa nga aldaw. Iso asaan tan akakuyong. Nasaya at matano kasta. Diyak mo't lakayat akakuyog no bilang langkat. Ha? Apayan ako ng dayta. Ay, basta. Ado, ti diyak kayat nga ugali na dayjay ako marem. Uray, idanon mo kan ko na, tapod nomat. Ay, nako. Ano ka saan ti kinadakas ti ugali na? Nadakdakas ti ugali, jaski ka. Ha? Adda ka ti ibagbagam kumare. Ha? Ay, awan kumare. Awan. At titigatan mo ito sa dagiti ubing bakay. Ay, agyaman ak unay lakay. Masapa kami ang mapaninton bigat. Igatangam dagiti ubing iti baro a bagda. Ta daan mo ito dagiti bagda, idi last year. Wan lakay. Siyak ti makamo ka na kita. Tigatangam, ora jay san unay anangina. Tapno umanay di ta kwarta. Wan ka di. Anya ka lakit din aya. Dagita abang banag. Saanan anas kan nga ibilbilin mo kanya. Taamok dagita. Ay na! Nagpipintas mo tinda kita ginatang mo abag, dagiti anak mo kumare. Ay, wan ako mare. Apay, just aya. Ay na! Agasong tadapilid na ti bagda. Wan, tapno saan da amarigatan amang bagbagkat. Iguyod dalatan no kasjay amabannog ta. Nagganasan. O kat siga ngay. Anya ngay matagita ginatang mo. Kasla dagiti bagmat alalakaan. Ay, wen kumare, anya ngay nga rod, kaya isulaang mati umanayan ti kwarta. Ay, ang cheap. What? Ala, angaw ko lang ala, mapantan iji paradaan ti tricycle. Agawid tamitan. Madian talaga ti panagdangag ko ti naibaga ni Lorna kanyak iji palingki, mare. Imbaga na kadimanan at chip dagiti ginatang mo. Wen kumare, kahit amumpay, imbaga na iji kaadwan iti tao, ay na, magibabain man. Kunamlano asino, nabaknang ti salbag. Adan tumot at aldaw na. Kaputa kanayon ko apaspasinsyaan. Apabusuan na mo tanti kinasingpot ko. Alabay amon, agsaysayang kalaang iti oras amang pampanunot kan kuana. Nay, kasla pantalon mo't day ta nakasupot nga imot mo, Lorna. Ha? Wala na. Napan ko ginatang iji tersena ni Manang Irene. Nagngina nga rod. Ha? Jag nga min daytoy nana. Amoy matano branded kat nangina. Imbag lang nga daw sa rak no PTA meeting ija school dagiti ubing. Kasta ka day. Kaano gayam ti PTA meeting? Into no Lunes nana. Kasta aya, taibagak man kin niluding. Amangan no saan na nga amaw, no saan manan ana ibaga jay apuko. Apaw! PTA meeting lang dayjay kumare. Ngamin sa ganaamot tiniti kasta unay. Katuan Kaya't kung amin, ano mapanak makimeeting, branded amin akawas ko. Tapno saan panunutan nagiti co-parents tayo, just. Anya? Kitaam, gimatangak iti branded a pantalon, branded a blouse, kan sapatos anangina. Ay, wala akong masabi. Kundi sana all. Sana all ko gaputa chip mat amin nga usar mo. Anya? Iti meeting lang di papara. Ngam ko na mo lang no, mga nakay ti kasar iti dayta lang ang bakay. Anya kalakit din aya, lakay. Ha? Jak ngawin kayat, panunutan nagitipadak nga inna, amapan makimeeting, jasak. Amang ano siya klaang ti mapan makimeeting akas ti pantalon na. Amok ngamin. Adag iti dadumaan ang ganak, naka-leggings dalaang iti saglalaka, numapanda iti pagadalan. Anya? Ala,
Inakon, tama nga numaladawak, ijay meeting. Parents, sakbay tayo a pagtutungtungan ti contribution, may papan iti TV, nga usaran dagiti anak tayo. Kayat ko lang asaludsudan, no adda mayat nga ag-donate iti kaldero, ama usar tunggal adda maangay a feeding program. Ma'am, syakon. Kastamot tunay ta ibagbagayo a TV, nga usaran dagiti anak tayo. Syakon ti mangidunay. Thank you very much, ma'am. It's an honor ada kayo ti mangidonar iti kasapulan tayo. Awan anyaman na, madam. Basit abanag. Okay, ma'am. Then, next is, amang ano adamot ti mayat amang i-donate iti pinggan apanganan dagiti anak tayo. Wano complete set. Pinggan, kutsara, tinidor kan baso apaginumanda. Kan kastamatan ti water jug ama isakto. Tapno addalat ti danom dito nga inumanda. In case nga awan balon dadanom. Ma'am. Uray syakon, ma'am. Basit la abanag dagita. Maminsan pa'y, agyaman kami, ma'am. Amo kamaragsakan dagiti ko parents tayo, tasandan nga ag-contribute. After meeting, agsarita ta, ma'am. Bilibak man na talaga king kakumare. Talagang adumot kwartayo, anya. Ha? Agasem man ta nag-volunteer ka, mag-donate iti amin nakasapulan dagiti ubing tayo iti pagadalan. Anya kalakit din aya. Kas iti kanayon nga ibagakkan ka. Tapno saan apanunutan nagiti co-parents tayo, adjas-jasak. Una yan? Awan mo't kiti ti adu a kwartak. Kan amok anangin na ti flat screen a TV. Ngam amok akabaulan agatangan nila kay ko dayjay. Kas tamutan ti kaldero a paglutuan iti kanon dagiti ubing. Ay, unay kan kumare. Awan may bagak iti kinapalangguad mo. Gapulang iti ayat mo nga agpalastok, idunit mo amin na. Di mo panunutin ti bandog nila kay mo nga agtrabaho. Anya? Good naman. Uray siya nga rod, kat mas daawak iti inaramid ni Lorna ijay meeting. Alaman no kabailan na nga idonate amin, di ko na nga idonate na. Kabailan na tawon mo't awon idi madamati meeting. Mangidonate, ngam sana tapno makatulong. Mangidonate tapno lang ibaga dagiti daduma anaganak nga damabalin na iti biyag. Nga uray padpada mo't asang kasapol sang kasaang. Isumat, anyangay nga rot. Awan mabalin ti tao malastog, ti muna. Imbes ang mabalin mo't apagkukontributan tayo JTV. Talaga a feeling rich day jay Alorna. Anya nga ta ati maganap na iti kasjay ngay naramid na. Anya, mangidunit ka iti TV, di pagadalan. Apay kasta, kat mabalin mo't apagkukontributan nyo data. Mabalin nga rod lakay. Ngam kunak asya kun ti mangidonate. Anya, ay unay kan Lorna, amumot anangina ti flat screen na TV. Amok anangina. Ngam kayat ko lang nga rod apakitaan dagiti padak aparentes. Apay ngamin aya. Salpag iti tikas na ugalim. Mangidunit ka, tapno lang ibagada nga adda mabalin mo iti biyag, nga urawan mo't. Anya? Panunutom kumamat siyak laang tagtrabaho para iti pamilya. Ngumsi ka, dahil talaang agpalastog iti padam at ako ti pampanunutem. Ha? Makamu ka iti kwarta nga igatang mo iti TV. Saan ko nga itad dayta? Sa pagkiding. Ay nalorna, bakit akaw? Kat iti da ito'y akinabakit kaw. Awan pa'y napuutak abimag nang. Wano pimintas ti panagbiag na, gapo iti kinapalangwad na. Ha?
Saan ngamin anasaya at day tangar aramidem balasang ko. Panunutem ang mabambanog nila kay mga trabaho para kada kayo a pamilyana. Ngam si Kamat, day taagi donator aramidem. Nana, Saan mo't adakas ti mangi-donate? Ngam mangi-donate tayaw no aglaplapusanan tayaw. Ngam no kastamot laang nga umdas ti masapsapulan para iti pamilya ay saanen. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Anya? Kahit kasanong nga rin ita, anting karim nga i-donate mo iya eskwilaan. agparparikutak nga rod kumari. Saan ngamin akayat nila kay ko? Amang tad iti kwarta nga igatang ko iti TV. Sapay umawag na teacher dag iti ubing. Anya? Jak amon ti aramidak kumari. Ay, awan di maitulong ko king kakumari. Kahit no saan mo pa maitid yung TV, unang dagiti kaldero, kas kada platong and promise mo. Uwan kumari. Awan mat lang nga rod ti igatang ko iti kaldero kan pinggan. Kas kada baso, kutsara, tinidor. Isu adag iti laangan usar ma ije balay ti indonate ko ah. What? Ay na, por Diyos por Santo Lord na iya. Dahil dati maganap din alas to, kakasking ka. Agbayin ka kumamot iti tawa, nang runay ti asawam. Anya ti ko na? Dumawat ka iti tulong kanya? Uwan ko kumari. Amang ano ada maitulong mo. Maipapan iti i-donate ko kung maiji pagadalan. Anya, apay atulungan ka, kat imbagam mat asangon-sango idi PTA meeting, akabailam amin nga i-donate. Ha? Kan maysa, imbagam pa'y abasit laang abanag dayta. Anya lakit din, aya. Mari. Takderam ano anya ti imbagam. Takderam ti kinapanangwad mo. Idi, ibagbagam pa iti kaaruba ang nagalas ti ugali. Sa ita, o may kaagki daw iti tulong kanya. Ay, awan may tulong ko kan ka, mare. Unay kan kumari. I will just laugh at you. Ala, pumanaw kan. Unay kan, Lorna. Isumot lagay makilala talagpukaw dagiti kaldero, kas kada pinggan. Tagayam, indonit mo iti pagadalan. Ay, pasensya ka kuman na kay. Ha! Awan nga min ti igatang ko. Isu ati usar tayo langan tininamay ko nga impan. Ay na, Lorna ya. Jak amon taramidakin ka. Ikarik la kay. Saanan ama ulit pay. Ala, umano kan diti balay. Total, kat awan sir-sirbim. Uray day tabagim, kat ipanmon idonate iti pagkatalan, tapno si kantag balin at ibita. Anya? Heh, total kat maibagay mo ka, sa uka sao. Ala, mapandang! Andiyan lakit din na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Apay bakit? Nakamuleng-leng ka dita sangwan ang ti kalendaryaw? Di nakpay kablaawan mat. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka. Anya, katoy bakit ko na ya? Amukmak nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tayo. Manon a birthday ti naglabas. Adi nakpay kinabkablaawan mat. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura bakit? Ayabam, dagiti ko kumarim inton birthday dito balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang matima ika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak. Wen! Kanya ti kayat mo lutuin inton birthday. Ilista mo, dagiti katangam.
Ay, abam, dagiti gagayam, uno ko kumareg. Ay na, thank you lakay. Kunaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay, una paray. Agi na nakakamot Itay ka pa'y parang bangon ngagpaspasada. Saan lapar bango na? Kino nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Huwag nga raw, apay ayakas talaunay tinagkit mo ngagpasada. Amon pare, birthday ni bagat ko. Nasken ngagsagana akmot ure basay. Ay, no kasta, iso ti your honor nga, paray. Kun pare. Ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit, umayak tumamang araw, paray. Una. Dagiti kayat na nga umay maki-birthday di umay da. Ay, adu kami paray. Ay na, nakalukluk mo ni Beryang. Bakit matan at talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao nana. Kat no da magkaungad da ka no iluglugan nila kay na achiks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, sumati bagbagada. Naumansan nila kay nakin ni Beryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kaya't mo asawa nana. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanun sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni Beryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangag apag saganak inton kasangay ko lakay. Ay, kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa iti 6,000. Isu na yunam. Ah, 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kaya't mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay, wait. Ingkar-karigatak tinagpaspasada kay. Ada ati kasta kwarta. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kung agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. 6,000. Ay, bilagak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon Beryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyam samot amin ang alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayon to Ag-birthday ka matgayam, Mari Beryang. Ne, anya ti panagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat, anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayon to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, Amare. Asino pa'y ayatidad do mga inimbitaram? Diyak kayat ti mapan iti day ta birthday day ta Beryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na ka mapan. Tadi nakmat inimbitaran. Kano ko na nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran. Ay diyak kayat ti mapan. Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw no di nakmat inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga ado ti ginatang na. Gumurakan ko na, no sanak nga imbitaran. Naskan na nga imbitaran na. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin dagiti gagayam mo. Binagaan ida. Amangan no adda di mo inayaban. Ay, gumura da. Ne, ninsamot na namiling di agsibsibog iti masetas na. Wey, so,
Ay, bakit mo ito ni nanamilingan niya? Ay, mapan kun sa imbitaran. Nalaing kat agumura dayjay no di mo imbitaran. Amangan no adan tumanan maibagbaga na. Ay, una. Amo, akasta ti ugali day ta bakit. Ala, ingka imbitaran bakit? Nanamiling, Oh, apay, Biryang. umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarubang. Mabalin ka dimot malipatan ka? Mabalay nga itugot ko nila kay kau. Ay, kutuan ah. Diyay nga'y manugang ko atalaw. Mabalay nga umay da. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umay da maki-birthday. Sige, nana. Ayaban niyo amin ida. Happy birthday, Biryang! Umay kaming tung araw! Nakitak mo't nagtungtong kayo kini Biryang, nana. Ay, wag! Inimbitaran na kaun. Iso ang mapanak tumaki birthday intong Sabadaw. Kunakon ka't nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay kau. Ay, mabalinggayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kau. Mabalinggayam ti ado nga itugot. Mabalin apay kit dinasaan. Iso apati dagiti apo kau, itugot kau. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko, kun kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin nga itugaw. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kau. Kasla kayo ang pakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ano nga minti bisita ni bakay? Ay, pagsampo itong nagiti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti datunga paray. Ay, sus. Naskin gayam, abuo ababoy, ti pinartiyaw, paray. Ay sus, agkurang sa tisagana ni bakit Ay, sus. Dayta ka. Umay kami pa'y agagayim mo, tricycle driver, paray. Yan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam, ti gagayim ni bakit ma? Ay na, talaga nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan lang ay nilakay mo, nana. Ay, day ta nakatakdaw di ta igay. Wan, isugayam day ta. Kat asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Diyan nakapuraw, iso ni bayaw kao. Diyan mo't nakalabaga, diyan inauna abayaw kao. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam, nana. Dagiti ba't dadumay jay igay, dagiti kakasinsin kao. Kun kakasinsin nila kay kao. Ay na, umanay kayong samatan iti may sadakkel adam truck, nana. Ay, kahit na kayo ngay balt. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nilakay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay malt ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita ng agpaysong. Ngam kunada mo't nga adda ijay kusina nga aglutluto iti pansit. Pansit? Pansit lang nga tati sa gana na. Hayaan niya mo't no pansit lang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus! Kunak ano adalit saun, ngamawan mo ti makitak amatuntulo alit saun. Awan ti litson, nana.
Kat no imbaga ka dagiti kakabagya, kadalit sa iso ngay mayda. Italaang aya ang makaramanda iti litson. Manuda makaraman iti litson. Iso nga imayda. Kat no karigatan dati nagbalasyo iti karayan anaunag. Tapno laang umayda. Kaday tangarod matlit sa ti umayda Ramadan. Mangan kayo, ado ti sagana. Ay, Berian, ngayon na nga jalit sound. Awan ti lechon, nana. Nanginangamin ti baboy ita. Ang ado mo ti sagana mi akarne iti baboy. Awan tigatan ko iti regalo, Berian. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamang tanalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasang may tinluto mapansit. May sasilyasay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti imay abisita. Bakit? At dapay laang nga tamot makunada? Amom mo't dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakitak tupay dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anya ngayon kanod. Narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adang kamatlagayam dito yung aglablaba, nana. Ay, wan. Naurnong tilalaban, may. Kasanaw, imbes nga aglaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Beriang. Imbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Diyak ngamin naramanan amin, nana. Tay di agsubliak amangala ko ma. Naibus mo di salad ka ni spaghetti. Ha? Anyabot di pansit ngayon luto ni Beriang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aripulyo kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo anaramanak, kurang itisoy na. Nagado ti sukana, kan nalablab ay. Ay, jay salad ay na. Kurang itigatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asaan anaibos dagiti anak ko jay inala da nga spaghetti da. Kasaan mat gayam anaimas. Nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabaling kadimot asaan. Jay karni, nangyawid kami. Sika ngay, nana. Ay na, sa nga silyasin sa ginayawid ko akarday. Nagadumatan nga eh. Ay, kakawan na. Kakaiso na birthday ni Beriang. Jacket din mangyawid. Ay, kalukwanan no jak agyaway. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka nung babae. Nabayagan nga isyo day ta kanya paray. Awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae dito basita kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta, idi-ar-ar kilandak dagiti mamaestra. Ammo ko, no, sino tinaggapuan day ta nga istorya pare? Ay, amamam, kit asino da ngay? Dagiti mo lagagayim ni bakit ko Ni Nana Mileg. Nalay nga garamit iti istorya day bakit? Ti lansa mo, ti istoryain na mo da jay. Kasta nga min no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inarada nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, adagayam kasta na pasamak. Di bakit ko ti inalada, taamo da ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya, ado ti sana mangayat ti kasya nga ugali na. Isumot lagayam. Akastala una iti panang perdida ka ni baga ma. Ken kastamot lang dayjay kumare na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais.
Ay, may samot na dya chismusa. Nalaing nga giwaras iti chismis. Bagay na nga ro, at tinagan na amarites. Una, gagangay nang sa nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag man, tasaan na ka nga apain ni bagay mo, kada kita mangmangag na nga, da babae pare. Apay kung maatutupan na kita nga istorya, kahit amuna mo't nga awan aramid ko, agtalag kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din nga mindag ito, kakakalugaran tayo pare. Apay nga ta, pakaragsakan dati, mang perdi iti padada tao. Nanamiling, nadamag mo ka din. Kanya, agradwar gaya man di inauna nga anak da biryang. Ay, won, ni kanay. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kup ya lang bata. Talaga ang nalalaing dagiti anak da biryang, nana. Imaladakin ni biryang. Anya ko mangay kipaglaynan da. Anya ko mangay kipaglaynan da. Aywan gayam nana, inimbitaran na kan. Celebraran da kanukat di graduation di anak da. Apay nga mom, katawan pa'y mati na ipalpalapayag kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo, taado ka no ti sagana da. Ay sigurado abang isuputat. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaro babakay. Mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tama nga no daki di sa wanda amadi. Adun to amanan ti masauda, ang ambay amon. Ay, anya laki din nagbayso. Saan amap-mapnak dagiti tattao? Mabsog da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno, papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isang sagot ka na kayo, ti Dan March YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.